Alright, my gangs, my boy, welcome back with me, Renaldi Gilbert. Bagaimana ngunipin kabar my gengs my boy? Bagaimana ngunipin kabar my gengs my boy? Semoga udah baik-baik saja. Jangan lupa untuk selalu stay safe. Everybody sing a song of Duda Duda ya. Di video kali ini kembali lagi Renaldi Gilbert hadir untuk menghibur ada para biji kawan Nua. Dan karena kita ini akan menonton beatbox. Karena ini baru ini. Kali ini hal yang baru yang akan saya reaksikan ya saudara-saudara. Kita akan melihat beatbox terbaik di dunia ya. Saya tidak tahu harus mencari beatboxer mana, dan saya hanya mengetik di YouTube the best beatboxer in the world ya. So tahu-tahu memang yang terbaik mau timbul ya, the best beatboxer in the world ya. Dan tidak perlu berlama-lama my gengs my boy, langsung saja kita akan melihat apakah ini beatboxer terbaik di dunia. Langsung saja my gengs my boy ya. Tom Tam from Australia. Oke, ini coba kita play ini. Oke, ini di acara mana ini? Beatbox Battle. Oke, di Australia ya ini. Wih, video so lama 2015. Bapak sembayang tolong kok kita didn't tahu. Assess audience. Mahal. Relatively full. People still outside doing better stuff. Assess crowd reaction. Make some noise. I know we got a full room full of beatboxers right now, so I'm gonna try something different. Just make a noise. 1, 2, 3. Indecipherable noise. Continue. Bass test. Lower. Ini mahal ini cuk. Lower. Treble test. Suara tinggi. Higher. Disengage testicles. Itu suara atau edit ya saudara-saudara ya, tapi yang pasti itu sudah murni dari suara tenggorokan dia ya. Oke, manggis boy lanjut. Start with sample. Oh, susah ini, susah. Coba tadi. Tidak bisa ya, tidak bisa. Apa ini? Laki-laki. Oh, sulingnya ditaruh di hidung itu tiup ya, bagaimana itu ya dede? Dewa beatbox. All right, ladies and gentlemen. I'm gonna keep it nice and quick tonight because we're running out of time here. But repeat after me. Say, oh yeah. Oh yeah. Say, oh yeah. Say. All right, help me out with this. Say. Boop tak, 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 tup pak tutup tak, boop tak, tu, boop tak, Alright, that was dope, man. I didn't actually.
Jadi kan? I think that was gonna work, but that fucking went alright. Good on you. Berarti kita bisa jadi beatboxer ya. Oh iya. Ini seperti tadi. Apakah yang dia akan melakukan ini sama seperti tadi? Oh tidak, berbeda ini pasti. Ini materinya berbeda ya. So I'm gonna do a little piece before I leave the stage. This is a joint I've been working on recently. I like to call it Ratchet Face, and it sounds like this. Ratchet Face. Bagaimana? Mahal ini double ya. Mahal ini. Bahaya. Mana minuman? Mahal apa dia ini dapat drop? Itu disuatur. Tasu bilang mahal. Goyang. Mahal bu. Tahu mah nyanyi. Bukan cuma beatbox, tahu mah nyanyi. Took me long beyond the guns to master it so marvelous. Disaster, but so better get ready with the ratchet face. Swinging like a fist, stinging like a hatchet, acid blades and acid base. Better be ready to ratchet. Cheers, guys. Laki-laki memang anak jago. Bawa lalahoy. Babadar memang jago sekali, memang anak babadara. Ini sudah bukan beatbox ya. Ini sudah melebihi dari beatbox ya. Dia bukan manusia dia ini. Tom Tam ya, Tom Tam. Waduh, memang Tom Tam terbaik. Ya, mungkin begitu Joma Games membawa kita video tentang reaction ya, beatboxer terbaik ya saudara-saudara ya. Dan kalau mungkin kalian ada nama-nama beatboxer yang jago-jago, yang hebat-hebat dalam dunia beatboxan ini, tolong komen di bawah dan saya akan mereaksi apakah dia akan lebih hebat dari Tom Tam ya saudara-saudara ya. Dan mungkin begitu Joma Games membawa kita video. Dan jangan lupa untuk selalu stay safe ya. Everybody sing a song of Duda Duda ya saudara-saudara ya. Dan see you in the next video. Dadah.